aboafo a aso yasne se emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai enime bia woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenya free ho. Enterprise Life is proud to introduce Aquantupa, a policy designed for Ghanaians living abroad to ease the burden associated with planning and paying for funeral rites for family members in Ghana. When a loved one passes away, the planning and costs associated with burial can make a terrible event even worse. Aquantupa is here to ease the stress, keeping the pain and expenses to the barest minimum. Choose any of our 5 benefit plans and receive a cash payout up to $10,000 in as little as 3 days after the passing of a family member. Add the repatriation package, which allows the mortal remains of the policyholder and family members to be transported back home to Ghana upon their demise. You can also choose a service from Transitions, our funeral services subsidiary, at a discounted amount for the opportunity to celebrate the life of your loved one in dignity. For more information and to sign up, visit aquantupa.com. Enterprise, your advantage. Many ni adofo amucho Juu TV. Some de munim ya dada. Ai, say Juu TV. Yes adofo. Wo hwe ya den. Bomodian subscribe to your channel no. Share, like it. Now we are my comment. Mo yes ya den. Emma ya more vim. Emma ya mora. Ne boost your immune system no. Na ma ya hoden dada. E dia ye program foforo. E dia Abraham onye biahwe. Yes, Bronyamo. I want to ba. Say December, you can on tenso. I want to ba. Many are no near for. Ye and ne. Ye do my DNA and come my person any more bunyan and say, Bronya naba. Bronya sister. Accident Ghana for. Yes, Remo. Drivers. Driver for. Ye pamuchong. Ye nyan munkwa. Eshamonsem. Momo dia say ye pentama kwaba me ma memfo bi na boy anwume say aya mo hwe ye a driver fo ye pamucho aya mo hwe ye da aya mo hwe ye a driver fo ye pamucho aya mo hwe ye da yes ramo afia sui accident ahodo a edi ahim ewo akra kumase abonten so enye honko a Emia accident ahodo a ebe koso yes ramo sa driver for mo hwe ye ai passenger for so mo hwe ye bi ai some got snack ka mu a na mo disturb driver no driver tia so for ye ko ye pentem e wo se me koba na me ko hwe me ma e wo se me koba na beton ye ma we se na me san ko foforo afia aso misra mo ye nkwa ho hia o Nyankopon adumama afia tu yen die e wo se ye nyina ye hweyie obi nchi a wo se adum ne ahweyie e wiase so sunsun ho anu anyina ache enti adum ne ahweyie ni enti a driver for ye nsa de ye nsa yem se ye sramo ye mpe accident bia o se 31st bedu yes accident nipa hudo se ne wu ye special Kumasi Accra road ene Kumasi Bunu side Tachiman road Sunwai whole side ni ade yes ramo driver for yensagu yensayem ye pamochawo accident no yempebiem afia so no moma accident ni nyina enkonkoda miwia na meba ahase munim mewi accident no enra football na England boy no wo mo yade papa wo mo yade nemom munim ade bia Ghana for de ye me boyfriend Asamoah Gyan I baby jet Juu me yada wate minim so yada Juu Ghana for we here chopo Asamoah Gyan need apology me pam chow mo me pane chow na mo hu se enya Asamoah Gyan ko an se penalty enra me si medivufuo many because wo hwe ball pa ye busuafo boy ye ya
ye nya penalty mienu sa penalty we eye penalty a me boyfriend asamwajan enya bia wantumi anhye e ma Ghana fo ye twetwe no srani abasa nanka ye pese abrante ekura se duro bi no nkofa no mu o nanka samwajan nkofa no mu ai onwunya ye sama wo de esi ye England abonten so aha ye lam captain no na ono so okobo na nka odi akose semi finals okwa akobo ye ye pick up no de aba ha sei abachia ye king fofora ye nya no ede no ye obo ba ko hye ye ba ko na ka ho no senka ono amo eno de ma obi se ni nkrofo ebi mebo a kebeka se ono abo ya nkobehye na de nam de nyame asoso ne se wanfa matuntum ni bia mo enye sa nka de chi ye de ke nwura mu chimpanzee nyina ke da social media because tuntum ko boss ese no a ka no na brofo yo mu de bedi yatem we de ye kan de gigi ye ni study bia na ekosa but ye kan de gigi ye ni sema ho enso ene kure mu ye din enu anu se nro mo se han okobo hurricane okobo ball no penalty ba ko hye ba ko so saye no kure mu ye din obi ani na tem de obedi na tam kura ahyehya ne ho onka enu onka ma obi ante enso se Ghana fo a enka dwuma di bedi no ye di bedi ni pakura ne na busuafo nyame amwa ne fie kura baka akohye no Ghana fo mienhia bebi o mo mienhia ne ma bebe o ha mo ma yenhia pa na yesua ebeboa ye because okonsuo onwa no bohina ba ko no hye no wa sham ye ni age o osan koto ba ko edi fa awiem no afa no obi abobena nso ade achi krom ha se ya yedi obi anka ho asem omo ma ka ho asem so asadem de kan na hyehye omo ho na nso Ghana ye behorowa ma ona na nkanso sha samado afili sane na ye odo ba awiase anam ne so aba awiase wa bedi amia enti mesra Ghana fo me mpese me bubefu me mpese me bubefu ena me mpese me boyfriend baby jet ba akopɛ no size ono so ne bubefu mompa ne chew na mo hu se emfonso no efo obi chese obi abetumi ayebi na konsuo se de meka ye no ono ano bo ye free ho a hefa biem na meka kwa akosi se abrochefo ani akwantufo ye nuanu me wa akwantu in fact obi ka o se komade ya che komade ye na che ne sen obi wa akwantu mu a wo behu a na wewu owu a ni yesie ni ya sie ebesie ni se bi yesie ni tantantan but wo at least nka Ghana yetimi de ne ko Ghana ko ma na busuafo ehwe nanim man last respect kra ankeye kana busuafo ani beje kakra se wa ba akwantuom na we free mu a obusuafo ntimi ehu ofurani ama last respect ahomete ya obi wo ho a opeso owu a yensie no akwantuom eno wo ho ba opa emu be 90% na 95% dia enkomo nyaaya anka wo se komo pense nkom be kofi na obi wo ho a na tankers Ghana nke se tankers wo aha cancer especially one more omo yakasa obi oni krata na obi an honye omo honye no uwa na ya de wa ma aban wo busuafo kura ntimi nko na nko aka de be ma betimatu tina wo se odwane na wo de funu ya po ama aban na aban akosi ono na osi onti de opa no wo ye na when na ye tina se adwe ho na Juu TV ene na hwefo ne Juu TV ni crew ni management tina se ane esi no ye be kwa kohwehwe bibi papa bi de abremo na mani bibi na ekope ye na de ba ye no ade ni dinde ade na ekope ba mi be body na emu me dikaka ni dinde akwantu papa akwantu na utu ye na akwantu papa sa na mpesa mi kire na so akwantu ni akwantu pa ade na makwantu ni akwantu pa ade ma akwantu ni akwantu pa ne se wotu kwa ba buchi na
sebe nyankopon fasa ma we free mu ewo ne de obi abewu enti sa mekasa enya wadwen se juluju ka wu obi eni wo betere bo wasase so de a obewu wotu kwan akotena obi maso na wowu wo ho ne yantumi amfa wan kofie because wonya kade bi a wose anasi kada ho bi a wose yadu kofie ne esie wa kwantum wena juluju TV ne management akohwehwe se ye pemwa de abre ya brochirefo akwantufo eno ne akwantupa no akwantupa ye insurance bia ewo Ghana ni dinde akwantupa enterprise wo na omaye omadwen se obi wa akwantuum na ofre mu a onya ne mpofre mu wo bi o hia ne nkwanhia wu a ode ho bedom wo mu a wo mo beba brochire ha abefa wufunu edi akwakoma Ghana wo busuafo ne asan de sikata asan taato edi ama wo busuafo am ye de aye wo yi na ye in fact we tell the begin am say mo ye sure o mo say ai mo gidi pa o mo say ai and am say na de papa de why na mpe say na sam na te de a anya ye wa kwantuom ye besom insurance life insurance sa life insurance no se wo ye bia na se wo hia wo mpofemu ewu a se de maka no wo mo be fa wo funa fi hospital ho e de wa kwa Ghana kwa komo obusuafo enya gro na media o ko mo website ho a wo hwe ya mampanifuo binom ne ye titrofo a o mo ba bo che be hwe o mo ho ya de o mo nya hia o mo nkwanhia wu a wo mo de be fa o mo e de o mo ko Ghana de ko ma abusuafo mo abusuafo sie wo mo obi be ka se Ghana de anya papa Ghana de anya papa say enya wagadriu ya de pa mimiti hwe ma yebi ma ye kwantupa insurance ni bi me ma mete Ghana ma yebi amano me ma wa ha ye nyina ya yebi me ni abusua ni nyina ya yebi ente me ka ma wozo ahu se wo betimi ya yebi ama wo ho wo kunu wo ma wo yire wo ma wo maame a wo fie wo papa obi a wo ye wo dependent bia me introduce akwantupa insurance ama se bomodin na yebi akwantuom ba bia wo bia se wo fra wo de phone so keke wo fra na wo mo na obedi nkomo o mo ne odi nkomo a o mo beye policy no bi o mo hia bia wo de ma wo mo a o be ya ma pepepe fill form no pepepe de ama wo ne awia o mo send contract na ma wo e ma wo awo email so ya asani ama wo email mu na fe enu anu no ni o mo awie bosumi bia kakra bi on beje no no watua bosumi ni watua na de ma mu de ne yesu nkokura ya kama ne se ye wa brochire hey me insurance me won insurance nkwa mienu ba ko bi kura me koye ye de sika na metua na nya agro ai de obeye ne se bosumi nsia de meka no abrochire ha de afe ansana bibi to o mo aboa ba Ghana de ndie fi bosumi nsia ko bia de betu bia o mo tawachi o mbe support o qualify enti me nuanom ni adofo misra mo maye nyina fa ye ho ni akwantupa insurance nim obi be ka se insurance ye o efi se enkrofo ewu wo ahase kromo hase yesi o mo ha no enke ye o mo pene se o mo kofi a ye de o mo kofi a nko mo pene nso option bi ani ho ye wawu de wawu minim se ne samat be ka se ma wewu akwantum me ko Ghana na nke ye bede de wako se woni wo dofo bi te hase na wo bewu na munya mo abia fe na mo ko hwehwe go fan me fe na wo ko sika ansa na mo de nipa no funa ko Ghana ko ma na busuafo se yesi ye twamo tinton tan ye ni akwantupa insurance enable me ma ye bi minua me introduce ama wo so bomodin na ye bi ma wo maame ana wo papa wo Ghana na wono nso asam to no a minua wo da wo happy baby adadin ama ho atom minim abrante bi a na dwuma saye wo krom ha sei emu ana na maame si huye na fi adan na dadwene okofa sika wo he satem na onti akwantupanka na bra oti akwantupanka no waye bia mo ne nebusuafo nyina wo se asama atomi me mebintu me biem enti ana na meso me pesa me ka kira wo se
But modia na ye akwantupa insurance ni bi ma ho. Ye bi ma o ma wo kunu. O ma me o papa. Ah wo so ye bi ma o yere na obusuafo nyina. Ye dem ase bebre. Na ye firi ho a wo ma me ye nkrofo ba akoso ye. Africa.co.uk. And ya boa for ma so yasne. Africa ye henfo. Wo mo so the business. O mo ni adwadifo ene ye adwuma. Wo mo buy say. Wo mo ba bebu adwadifo. Eni ma bia me se woton bia o qualify yo. Me so de fufuo ya fufuo yi. Adwene momoni ko obi nyina wo qualify. Entade wedding gown, bubu bibia ntoma. Cosmetics, bibia woton bia o qualify say. Woni africa.co.uk ebe ye adwuma. Africa for. Wo ko mo website ho a. Enu ane say niam a woton wo ko register e free. Omo news ke bia. Na omo news ka no awie, uwie a wo twetwa niam a woton nyina pictures. Na wo di akwa ko gu site ho. Wo di ko gu site ho a. Obi ko online sisi a so okwa akopɛ bi ato a. Enu nso obɛfrɛ. Na wasan ne niam na di akwa akoma wo nipa kro. Etua wo ka. Munim say the online business ne yeko. Ai, eti say eBay ana Amazon. Africa for yan so ye no no. Ba bia wo be ko obi ne momone ene kako ato a. Obenya. Ene africa.co.uk. But modin akọ online na ko check. Enchichire mo bia o pe bia. Obenya free ho. Na se wonte bibia se a omo number ne guso no. Bo modin afre wo mo. Nite enchichire mo bia free ho. Wo Ghana for so to me yo. Bibia wo ton bia. Se wo be se odwadie ne koso de a. Ene e bo modin a. Ene Africa for nko ye adwuma. Because they say efini a abaso ana ye die. Wo mani abo for so yase. Ai. Enti asama mpesa me ka kire mo ne se. Afi ekwa wieye. Mama ye nsunson ye ho. Mama ye hwe ye busuafo ye. Mama ye hwe ye didie mu ye. Yesu so ndom nsansa ye ho. Ai, we dia misremu, mani nsamo, enye ntokwa, misremu. Ade bia wo ye mane broso a esewo eye bone. Madam ase, aha na Juu TV ye di mo besie. Na mom, me se, so wo hwe Juu TV abomoden ayede. Subscribe to your channel no. Share mo bi nya bi nhwe. Like. Na wo wi a wa ye de wo ma comment. Wo yesa, emma ye moving. Emma ye mora. Na boost ye immune system no. Ama abrani nyina. Ye nya hoden. E dia ye program foforo. E dia bro. Aya. Ani e di mo besie. Ye mama fisha po. Mama ba.